Yang lagi nyan proyek mita sedekah yang motor tren baje reman so baje koko so peci so jakrung kaje kana pesantren cok dong apa apa depan ru itu na pesantrennya hu nah cetak buka punya motor ane inang di dalam inang di dalam so baje la motor persiapan pak ni nane dayah nane inang la motor so bere pak ni pasukan tu anak dayah tahu memang model tu baju gamis tren you betul. proyek bagi job loading kai betreng karyawan minta sedekah plat motor ada darah lah motor iya sok baje babine jalan sok baje kira juga balik baje koko yang peci sok baje reman luweli cok dong apa minta sedekah proyek ni tu kalau minta sedekah kali semayang tubuh ya leh